Ero sidan rari katukul, erishata sidai oleng naa nikinotito tenteipa. Ore tenewueji ajo ore lewa ajo piidapashakino nkaulele enoto entumo edukuya sapuk olewa le Narresho. Kaji nanu Justin Olemoke naasisho terripoto emaa kake ore duo entumo taata nikitii naa enentumo olosho lorkaputi. Ore ena duata naa irpayiani apa otodua nedol ajo keyieu naaji nitoki aashuku imbaa orkaputi meetu enapa wueji neishiakinore hasa toombaare. Ore apa nabo naa mbaa naiusu enkaputi. Etejoki keyieuni naa ore enkaputi ormaasai nelo ashuko aaku enkaputi ormaasai. Amu ore tekuldo arin neshomo enkaputi ang alo aaku enkaputi ekulie oreren leme irmaasai. Ore apa yiok kibulu kwanza naa ore nkishu enkaputi naa nkishu uni. Neponunui ailepie neeku nkishu imiet, nitokini aponu ailepie metaa nkishu ile, netii iltung'anak oshi taata oogira aitadou nkishu isiet. Neeku ore tentumo duo taata neimie irkaputi nchere ore nkishu enkaputi naa nkishu ile. Nkishu dauwa imiet orkiteng obo. Ore history orkiteng naa kelo siadi ilarin kumok. Amu ore apa ele kiteng naa ore apa tormaasai naa tenemurati entito naa eyieu atisira niteku orkiteng oyiang'akini. Ore naa taata naa kegirai oshi ajo taata peinyiang'akinyieki ina tito nayamitai imasaa. Tekiama naa katitin are etipikaki duo esireta. Ore esireta naa etejoki sukarini araki eyai oorbene. Meekure oloshi kunia loonkiloi onom. Orbene nkiloi naudo, nkiloi isiet, musho nkiloi tomon torbene obo. Naa ore ele bene, ore orbene obo naa ntasati elatia apa naok. Ore orbene liare naa peyie eishori enaisho namuk orpayian olopeny enkang. Amu keetai apake naa ninye apa eponunui airorie. Ore naa amu eshomoita iltung'anak kumok kanisa meekure apa emuki. Etaa shai eokieki. Etaa shai eokieki, ore enoolong irori. Nilotu onkesii are suda nedung'i nkishu enkaputi. Ore enkae toki duo taata naimakaki naa imbaa emazishi. Etejoki keyieuni neshuki mazishi metaa mazishi peemitoki aaku peepaasha mazishi o harusi. Meekure eyieuni nitobiki oltung'ani tenkop orkaputi aitobik olapa, aitobik ewiki, aitobik iwikii are netiu enaa kegirai aasotunyie oltung'ani mpisai eturo. Keyieuni naa etejoki duo taata ore musho naa nkolong'i ong'wan. Keyieuni naa ore oltung'ani otalaki nemeeta esile naa ore tiatua nkolong'i are ashu uni, musho nkolong'i ong'wan nirragieki. Amu ata tenikintobiki olapa waare meetai oltung'ani olimu. Eetai duo olosho naatae ntarikini 21 te Mashuru netejoki kepuoi aimaki tina tumo. Meetai constitution, ore oshi constitution ormaasai naa entoki ake nanyorraa ina. Ore tenetoni olosho neija ena naa ina ake. Basi ashe papa.